بسم الله الرحمن الرحيم. ابن خدای پر دلوان کار. ويل لكل همزة لمزة. چونو نمان بو هر ایکی بد یه نکامی امروفا بکت و عیبات بینت در. الذي جمع مالا وعدده. او مالک کوم کری و هجمارتی. يحسب أن ماله أخلده. او هزرت کت کو بوی مالوی کوم کری او ات الدنیای داهر و هر دمینت و دش حساب قرطال بد. كلا لينبذن في الحطمة. ونینا وکی او هزرت کت مسوگر او دی ایتا هاوتن ادوی آگری دا یه همی تشتات پلخینت. وما أدراك ما الحطمة. و تو چت زانی ای پیغمبر کان راستیاوی آگری چیه؟ نار الله الموقدة. او آگر خود یه هلکریه. التي تطلع على الأفئدة. یکوش دجواریا خلشات صمت و خل دلات دات. إنها عليهم مؤصدة. اندی او السروان يبك دادايا. في عمد ممددة. ستينت درشكري دا جدر نكفن.